साथीहरु वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल। हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ अहिले रातको 1 बजे रुम जाँदैछु। रातको 1 बजे रुम जाँदैछु। के छ भाइ ठीक है? ठीक है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? बंगलादेश का भाषा में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे बोलेगा। আমার বাংলাদেশি ভাইও বোনেরা আপনারা আমার বসের আইডিটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ओके, हामी दुईजना छौँ। अरू गइसक्यो। यो भाइ र म हो। यो बंगला भाइ सधैँ अब पर्खेर बस्छ। राति दुईजना सँगै जानुपर्छ भनेर। रातको समयमा गाह्रो हुन्छ, के गर्ने, अर्काको देशमा। हामी चाहिँ ट्याक्क अब रातको 1 बजे छ। आज मलेसियामा होलिडे थियो, पब्लिक होलिडे। खासै त्यस्तो बिजी भएन, सोचे जस्तो गरी बिजी भएन। जे होस्, के गर्ने, डबल आउँछ नि त आज पैसा, के पैसा। त्यही भएर होइन आज होलिडे ठिकै भयो, धेरै बिजी पनि भएन। पहिला जति अलि बिजी हुँदैन आजभोलि। अब खै यस्तै छ, के गर्ने। ल, सबैलाई गुड नाइट। मेरो च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। ओके, हजुरहरु सबैलाई गुड नाइट। अब हामी पनि गएर गुटुमुटु नाइट गर्ने होला। ओके, बाई।